Mali ugostiteljski objekt pod imenom Cafe Bar Mira. To je lijepo žensko ime, a na koncu konca, na kraju svake meše, velečasni veli, idite u miru. Pa eto, u tim divnim mislima mi bi vas htjeli pozdraviti ispred Crkve Svetoga Martina, najbrojnije crkve. Nedavno smo bili na konzultacijama kod Bozanića. Čovjek je dosta tužan. Kaže, kako vi imate sve više vjernika, a on sve manje. Pa pogledaj ove ispucale kapilare. Pogledaj ovu vinsku vjeru. Samo nemojte zaboraviti. O, hvala ti kume, zlatna ti je rukica. Dok idemo ovdje, putem veselja i vinske ljubavi, vani čeka dušmani. Od kojega mi plaću otkidamo da on mora kupiti uniformu, golfa, stop, halter i kuhaču i veliku dreger frulu. Dakle, drage sestre i premila braćo, večeras, ako ikada budemo išli doma, kada vidite patrolu policije, ne čekati da vas zaustave. Žmigavac i predajte se. Ja sam študirao pravo, ako si se predal, ne mogu da te retiti za predmetno djelo. Ne sad Hitlera puštati. Ako budemo složni do jutra, bude svih nas 150 lijepo sesvetamo u Muri. I oni nemaju mjesta da nas tam pospraviju, pa nas ako budemo složni, do 5 ujutro bude šef, kapetan Murija, na koljenima moli da nas pusti doma. A budući da smo Hrvati, neko bu zajebao sigurno. Eto, u tim mislima vas ostavljamo, te još jednom našem dragom kumu poručujemo, jaganče Božji, neka ti, kao i našem biškupu, vrijednim radom, dobrim ispijanjem vina, zraste dupla jetra. Kad još lepše pir, nekaj si ikada igral. Daj ti Bog sreće za. Pljesak za našega kuma.